Mapuasay palit tawe tanggal asidi berarti 1 Ramadan itu masuk tanggal 28 atau 1 bajar sangadi ya iya sangadi kopure mas sampajang mengeribi tabaca surah Al-Fat akasiaga sebelum mas sampajang aga mandi sunnah taubat iya kapak jarang nabahas tahu melo ko magampang itarima pak dongamu muda tembus oto kita ngabeni dio pacingi alewe dengan niat membersihkan diri untuk menghadap kepada Allah ipacingi alewe untuk mengolo kupong Allah Ta'ala apalagi nareko dio sunnah taubat ki mandi sunnah taubat purai matu iro alna tu ampai ya kelora katu biasa tau madari matampu datat ditampu na kami kama kokoy kay tu biasa maka dai malajangi dena lajang setan mememi jimeman na sabak dia bersatubuh ina tu ampai dena wad dito dio mangoloko way masolo lagi na mega pasar pis televisi dena madeceng ita kare itu sampai kare ento iya tomi mah koe iya na par servis AC, par servis kulkas, par servis televisi sola minala kabala na nasolder dio korone napa napakamaja teh masoli. Den ule mandeceng itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan dan kita hormati bersama halena telon melebitah Bapak Camat Kecamatan Watasi Denreng. Terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Anugerah Pasetangen. Alhamdulillah ibu-ibu muslimat NU Kecamatan Watasi Denreng dan seluruh jamaah ia pengajian tae nasabah persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi pembahasannya sedikit membahas masalah-masalah di seputar menjelang memasuki Ramadan sekaligus amalia-amalia di bulan Ramadan. Ya. Pertama ia rupat dongeng kasih tongan hadisat na tunabita Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Telu aga-aga yilau. Telung pulang sitonganna tapi dua aga-aga yilau. Telung pulang. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Put tatambaya ngak baraka okilalana ular raja si bawula Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Put pada piri ka ulan Ramalang. Nasabak mega tu tau mate. Banyak ulama-ulama kita itu mengatakan banyak orang meninggal itu di bulan-bulan Sya'ban. Iya, malomo tu amat yang na tahu di bulan Sya'ban. Jadi milodongi supaya na pada piriki pong Allah Ta'ala ulang Ramalang. Makanya kita berdoa itu wa balikna Ramadan. Tak pada piri kak pong ulan Ramalang. Kemudian sebelum ya tamai ulan Ramalang nasabak iya ko ketetapan hisab mapuasan itu tanggal asidi ko ketetapan hisab
perhitungan. Ini pakai perhitungan Muhammadiyah. Jadi aja tak kada Muhammadiyah ya curi, sebenarnya tidak. Itu ketetapan hisab. Jadi kak dua mi, ru'yatul hilal dengan hisab. Ya komakadai ru'yatul hilal berarti mita ulang secara kasat mata. Ya komakadai hisab nah hitung mi jumlana. Ya komakadai ru'yatul hilal ya ulange dena yulle mita mata ataupun menggunakan alat secara istilahnya ya mata kasat narekodena apa daraja layase yopo Muhammadiyah namo cid di midaraja tamatoni makiro. Jadi aja tak kada magi je nangka berbeda na pada mana mau korasi bahan desa nak katani cocok ni cid di bila yang penting tamai cid di daraja tamani standar bulan terlihat. Betul kan terlihat angka ni cuma demi panitai mata. Nah sama angka na cidi daraja, tapi iro pak komeyita dia pernah pita. Karena masih di bawah garis supu, kayak pinawa di pita. Apa pi daraja layase. Nah seluruh dunia, isi Malaysia, Singapura, nah bagaimana standar 4 daraja ke atas. Muhammadiyah itu menggunakan metode hitungan yang satu tetap masuk. Makiro. Jadi itu Muhammadiyah 30 tahun. Nisa mana metode maka dah tanggal aseko matu na puasa teh, tanggal aseko na lepai. Karena itu menggunakan hitungan itu. Nah, ya aja tersalah paham kan? Karena mudah-mudahan, tapi kita tidak bisa nukan. Kemungkinan besar berbeda dalam penetapan puasa, tapi nulle bersama amu malepa. Besar kemungkinan itu, tapi depan ditetapkan sebab kita menunggu hasil sidang isbat. Jadi kemungkinan tuh angka puasa pemerintah menetapkan itu kemungkinan. Tapi tetap kita menunggu kemungkinan tanggal 1 hari Ahad. Tanggal 2 hari Ahad ya. Jadi kemungkinan. Karena ada beberapa itu yang saya nukan informasi yang saya dapat, tapi belum. Jadi itajabani harus sidang isbat. Kemudian angka toga perlu sampaikan yang paling pokok ya. Setamana aja nana ya pengewangi awal Ramadan ia paling pokok alewe ipas sadiah. Alewe ipas sadiah untuk matamaiwi ulan ramalan. Nah sabangka hadis nabita man fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadilan niran. Jadi nigi tau mario marenno rigau angkana tama ulan ramalan. Betul ngena iya ulan ramalan mario marenno iko natamaiwi. Karena itu adalah tamu. Jadi iya ulan ramalan sitongan na tamu kita. Ya kung katamu melo pole boleh agay pigaw nomor si dipacingi boleh nomor 2 ya sapre ito lagi ipaci-pacingi ito lagi sapre ito lipakewe ito lagi ya gordenge isasai laipel i boleh itu kung katamu melo pole jadi termasuk sitongan na memuliakan Ramadan itu ya komelo itama ramalang ipaci-pacingi bolata apel ki ya pojo-pojo ilagalagama nangi. Nah sabab nanti di Ramadan itu akan turun malaikat. Termasuk lo boleh. Tatambah itu malaikat ko ramalangi. Jadi aja na jolo nanya ro makadaga ribu kamati imon ni biero. Itu bolata jolo ta paci-pacingi. Seri-seringi ya ro sade bolata ta paci-pacingi ro pona. Seri-seri ko sade boleh bersihkan. Sebagai tanda kegembiraan menjamu Ramadan. Pada mujie tidi ko angka cara ko 17 Agustus mapenre umbul-umbul to menyambut pada mujie roh. Menyambut. Jadi disambut Ramadan boleh jolo yang aja jok na lewe. Matu pinalok ko lewe. Jadi boleh ipel. Ya komeki macece pala, cece pala tak. Dia nama digaga.
sebagai tanda kegembiraan. Jadi ekspresi. Itu? Jadi ekspresi kegembiraan. Kemudian wadingi mali sali sapak baru aga. Aliliki sali sapak baru. Maka dari kamali sali sapak baru. Ya mone masuli aja mone nya tak terpai juta. Ya moro sali sapak nama sempo usahakan iko maliki sali sapa. Aja na ya mak balo-baloy mana aja. Ya warna putih, agak-agak bersih. Jadi matan rangi rita kong kecarepana. Maka daw macarepe may sasaya. Jadi pakai ang kakama gataw kasi malasala sa ulo masigi na ita si warna na no madupa-dupa. Natatambal sa ulo na. Ito. Jadi tapi itu kagak aturangannya roh. Cuma istilahnya dalam berpakaian itu juga memang kita ada adab dalam berpakaian. Istilahnya jangan terlalu mencolok. Ya kok kui agama wita na dimakruhkan pakai celak merah. Yang merah itu yang tidak ada campuran warnanya. Itu makruh hukumnya digunakan. Katu tau masulara celak, mak baju celak, desisa gaga warna lian nasi garu, celak mamasam, merah membara, itu dimakruhkan. Iya. Kemudian nak boleh toh paci-pacingi. Yang kedua alewe. Tama nih, yana pokok. Kango nak boleh. Yang kedua alewe. Nasaba ya sangeje Mario alewe tu Mario. Tanya ya roba boleh yon ya. Ya jika kango nak sapre makanya aku ganti wi. Kamu tu sapre tamega rupana. Laga yolo nito lai. Gordengi sesagi atau yaga gi. Alewe asam paja sunat toba ki jolo. Sampai sunat toba ki. Makan jala dak matu di waktu tahajud menjelang subuh. Otoki sebelumnya angkat to sebelum masam pajangi aga mandi sunnah taubat. Iya kapak jarang nabahas tahu. Dio sunnah toba ki. Tate siaga bangsa na tate dua, tate telu. Iya, deto nanu tate telu makanja subuh. Setengah na telu, setengah na pak tate apa mo liwa subuh memo tate lima na pertama subuh. Jadi otoki makanja tu koto dio tengah benih. Saya tapi ini anu ya. Ini di tarekat, kota tarekat. Maka daya komelo ko magampang itarima pak dongamu, mudah tembus, oto kita ngabeni, dio, pacingi alewe dengan niat membersihkan diri untuk menghadap kepada Allah. Ipacingi alewe untuk mengolok kupong Allah Ta'ala. Apalagi nareko dio sunnah taubat ki. Mandi sunnah taubat. Purai matu iro ala ki ajenne ki suku napa malaki korang nibaca. Deto na mega. Namo bangsa silampami dua lampa napa ki masempajang. Masempaja sunnah taubat. Napa masempaja sunnah hajjah. Napa milau dong. Itu mudah diijabah. Yan ang kataw maraji-raji ngitarima padongan nata suruh lakukan itu. Jadi moto tengah beni tate talura, tate talu tate apa palilamba jam 4. Dio sunat toba ki maka dapat ko carana dio sunat toba maku ya. Ajenne ki jolo pada kotomelo mas sempajang. Jenne ki suku jenne. Jadi aja na cica misiku cica maju mata de pas suku jenne tak. Bisa lima ki akalimomo ki akatalu. Oi patamai wa inga cicang. Napa to maju mata ipak gana mana yang katalu pas suku mana. Lima kiri kanan katalu. Ulu itu si bado cile cicang denah katalu tu
Pak Mega tu tahu. Denah kata lu tu ko cicam mi sapuru ya tu lu ni pasiala do cilie. Iya. Jadi cican lah. Jadi denah kata lu ya tu. Iya mi tu ajewe bisai pasuku-sukui. Nasaba angkat tu riwayat ramping. Maka dana nigi tau mak jenne na pasukui. Kang angkat tau mak jenne dena suku. Cicam mana mi? Mak julumata cicam mi. Madarito akka cicam mak julumata kata lu ko limana pokokna na sigaru-garu mo. Ede pas suku-suku mana ngi. Maka de ko riwayat na nigi tau pas suku-suku ijenne na. Maka dosana iya rola bae si bawa iya na pigaw pure na pigaw na pacingi manang ipo ng Allah Ta'ala. Jadi ya tu jenne palaga dosa tu. Iya, palaga dosa. Jadi oto kirona maka meki di oto meki camme jangan mandi telanjang. Jadi makun rayu pasame manik jangan mandi telanjang. Usahakan inang kebasahan kain basahan ipake namo kilala WC we. Apa onron na season na tu setang ko tilala WC we. Iya. Nang kaji tu setang lala mata na mintai-tai ki. Iya, makanya kata makana Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Setang ngarone si bawa setang makunrai. Itu jadi dena roane ba namu makunrai nangka ko tilala na maega ko tilala WC ko tama. Iya na tu nakada nabita bagi perempuan memang jangan. Kemudian jin itu kan bersetubuh dengan orang yang mandi. Iya na tu ampai yakel orang kata biasa tahu madari matampu na tak ditampu na. Kami ka makokoy. Kaya itu biasa maka dari malajangi dena lajang setan memang mi. Jin memang nasabak dia bersetubuh. Yan tu ampai dia nawat dito dio mangolok ko ay masolo di makunray biasa ko kisalo dio to mengalirkan air masolo ka way mangolok ko ay masolo itu juga bahaya karena jin itu di atas air makanya dia bersetubuh. Matampu itu anak jin. Ko jaji ni matu kaji ni dia napita maka dia tema lajang jaji mi matu ni karena itu dari manusia juga. Iya na tu nanca jituru salo itu nak kena manci turu salo iya matu iya tu cuma napai tamnya le na maka da makui coba maniru iya ipaja ya tu. Itu iya mega makoko tu. Dia napahang ita wero maitan ya tu pa angka biawa angka mancaji banyak tanya tu salo bawa ka biawa aga kariwaya itu di Halifa Umar itu nacuri le darak na panipiang yale na koropa darak maka dah iya anakmu manang kademu ala ka maka dia aja gaga manya nang anakku na ulo kolom ni si senang kay macul lo bolana menre ko bolana na lapor ko Halifa Umar kemudian Umar itu maruiyah langsung tadeng maka da jimme matumi ya namanya gatau napakabilin-pili makokohe. Iya. Apalagi di media sosial menre ini kan ya tama-tamange na maka kampas setange tamo ko tumapanan na maka da iya memang itu ini penting saya sampaikan ini aja ini sudah dari dulu. Nah, ya na tu ampai nabita na pak guru ngatu na malak dan apasang ketika wanita mandi usahakan pakai kain basahan. Ajak lalu tapak gure ronak tanak darairo anak-anak gadis itu. Iya. Kemudian purakio nama jenis suku tabolo ni aleta takaleta sebelah kanan napa sebelah kiri napa sini. Pada saat kita menyiram tubuh ko ni pokoknya sange mandi toba iya kuy bolo iwa takalewe ipangolo ni alewe lori puang Allah Ta'ala seakan-akan iya roe ibolo ya bolo rangyo kulwe puang Allah Ta'ala dioki seakan-akan. Jadi makanya aku tutu imatai napa ipenat dinadingi seakan-akan Allah menyiramkan. Kemudian di saat itu ladani posininna dosa-dosa yang keri watakaleke putalagara nga papada ya wae masolo no pole watakaleke. Jadi sambil baca itu
Jadi ibolo ya ro sambil itu liano kagero. Namoje tung kalasata. Komadarin kalasata. Tapak itu ya ro. Ya koto dio ya tu tilawi epong talak garang nga iya lah sayang kari watakaleku pada tak sia curang iya wai upake dio he. Tilawi mandi itu dengan doa. Itu. Jadi tilawi ya ro. Aja nih kan rusuk bawa mak bala. Iya. Dio pada mi bukang itu. Jadi itu iya nanti di selengi. Sinin na ijamai pak doang manang. Iya. Jadi namo ya ro dia ya je tu kanja na wani ki dia sunat toba wani ki ya nama ngaribi meki dia areweng dia sunat toba ni setiap nasabah so je tu dosa maka je tiga dosa ya na ro dia sunat toba mako miro carana de to gaga tu perlakuan khusus na maka dai doang iwe de to gaga maka daya lipa bakatoa na paidong yung kuro maka dade yami ku ibolo iwatakalewe posinin na dosa-dosa ang kukuri watakale ku talaga nga puang yala si seakan-akan Allah yang menyiram ya luar biasa mandi sunat toba makomit iya pura nikmatu cemme mapacimana ni rolelewe ajenne ni piama ajenne suku lo ni asam pajas sunat toba Peko siro sampaja sunat toba mas sampaja sunat toba niat nami bawa akan bani wakatai mas sampaja sunat toba dua neraka karena puang Allah Ta'ala ku amiru jadi maka gampang meki pagan na iya pak dena marigaga meki pagan na iya neraka na sampaja sunat toba dena marigaga namo siratu rakan na sampaja sunat toba deto na marigaga itu pedek mega pedek makanjai aga na pangupuna pangupuna to bicara pangupu ki ko sampai sunat toba angkat tau panrita na kait kang si bawa sampajange kaitan na si bawa pangupue apa makna ya ro pangupue si tongan pak dongan tuh jadi ya agak ya ko toba berarti dosa do boleh tasalange kega na surah makanja ibaca angkat tau pandrita makada ina iya makanja apa melo ko je tu ku terima itu bakmu melo ko pacing elemu dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah makanja itu iya kemudian angkat tau makada ayat kursi iya apa itu ayat kursi nak puang Allah Ta'ala mana hana jallo Allahu puang Allah Ta'ala la ilaha alenato illa huwa alenato Allahu la ilaha illa huwa al hayyu alenato al qayyum wa Allah taala to la ta'khuzu zinatu wala naum alenato gitu ina alena mana hana jallo jadi itu ayat kursi ismul azam asanna puang Allah taala yang agung angka mana-mana ko tu ina alena mana-mana tu na jallo tu pada kul Allahu tu kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ina alena mana yana tu nak kada ayat kursi pasibawi kul Allahu itu terus pandite tapi de to na ya rumah kada mesti ro de ya ko de tapal ayat kursi aja nana iro ta baca itu de to na mutlak iro cuma makadami nasaba melo ko je tu toba ko pung Allah Ta'ala bacai ayat kursi kacicang napa mu baca kulu Allahu akatallu rakaat kedua pada niku mu patamma ikorang itu iya apa dega ga tahu ka apa masam paja cicang mitat to na tamma korange nule patamma itu 30 geso kulu Allahu bana mu ganrusu akatallu iya na mu baca nya tu pada nih itu istilahnya ina ro tapake jadi ya ko masam paja sunat toba ki ayat kursi si bawa kulu Allahu akatal iya pangupuna angkat tau maka dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah tu alai capana suratul Baqarah amanah rasul kemudian napa mu baca kulu Allahu akatal rakaat kedua angkat tau maka ayat kursi napa kuliah yual kafirun maka to si kuliah yual kafirun nanya baca ko agak sana sampai sunat toba
nasaba ia tu membedakan antara muslim dengan kafir. Pak ia roati madari tu maraja bata-bata. Mendariki maka magabawan ni aji puang ngewe nasalah kagi puang Allah Taala mandari dia nama magabawan ni aji iya itu mandari makoro itu seakan-akan tidak ridho dengan Pak Birena puang Allah Taala. Angka tu pasan na puang Allah Taala man lam yashkur ala nakmai nigi tahu dia nasukuruki papedale ang kay walengi walam yasbir ala balai de nasabara ko na pulay abala walam yarda ala qadai ya kung kagaga pulewi na siya noko na ko de na no betul kan na tuli masumpa papena dina tidak ridho dengan ketentuan aku makalipong Allah Taala fal yakhruj minal ardi suruh yaitu tes salailinoku paliyat luprap bansiwai suruh ni sapapun na sumpah aja na naya na sumpah. Iya. Jadi aja cede-cede nan rima lawas magabawan ni aja pacar lagi aja tak terima. Iya. Man rima lawe bosi winasoy. Tuli bosi mana? Siapa aja. Isan na na bosi nasoy. Palapa ka? Gitu. Di kagak tuli sasay mana waktu ang kami tu makotu. Jadi iya jadi usaha kangi nasaba makada ega pa tu pe atas salangi nasaba dia ni terima ketentuan pung Allah Taala seakan-akan dia tu ridho baca kuliah yual kafirun. Iya. Jadi itu anu naik. Tapi ini mani bawa roh desa rona kada tau pandrita mi ro makada nasaba ia tu sure pak dongeng to ya ti ampai mandari upau makada ia konakan na ko musibah na masara-sara masat dingatimmu pegai baca inna atena ia ro tala pangupu ale pangupu inna atena ia ko takut tasat dingele ta mega masalah dia na me maketta ia siuru sia selesai pegai mu baca alam nasrah pakuli-kuli mu ia ro alam nasrah laka sadar qada nan ko isra alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak tapakuli ngero wa rafa'na laka dzikrak iya komelo ki komisanya tuli nahina kangi tawe deje gaga ekonomi de na melo taraka iya si jama ya si salah iya naro wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika fargab eta baca tadobul ortare wa ila rabbika fargab supaya macawe ki lori pong Allah Taala dia nama digage pakuling itu iya jadi aja takala baca lalu mimateru de mancaji pak dong biasa nabita baca surah angka ayat na pakuling ketelu na baca iya itu fungsinya. Jadi dia itu ya ku ya wala padongang pada itu ku masampajang au baca rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani warsuqni mengilau na aku iya aja takada warsukni ya ku makadaki warsukni dalle umumi ya mi ku makadaki warsuqni ai ilauni iya betul ya tu ku napa baraka ipong Allah Taala. Saya dapat ijazah langsung itu tentang zikir itu. Tapi aja tak ada warsukni. Iya itu ya kok biasa nih karena warsukni wahdini dalil umum. Tapi ya kok angka agak khusus metilau pakai warsukni napatilau. Aja nala pakai ngilillah atau ati nai pakai. Nah. Iya. Jadi itu kaidah-kaidah sederhana itu tapi itu doa sangat mustajab di situ. Iya, kodale ilau to rasukan ni. Iya. Ya tiasa ngedale tepak palimatan re. Ya wana tepak kesehatan tapi ia tu dale kamina mariawe waramparang. Jadi ia tu dale kamina mariawe kulalan agama waramparang. Dia naga cauriawe tu dale waramparang. Dia naga yawana. Itu. Ya na tu ampai makada aja ni salai tepak gara-gara waramparang isapa. Nasaba isolang itu dalek lopoe, nastol lalu dalek kami na melemah. Itu, magar kira-kira, oto ya bereng, napa tu malas sepeda, wela dapat itu, makole batu, betul kan nak buru kang yoto na untuk lologa sepeda. Iya na tu tahu pada kalebarakan na tu tahu de na sampaja gara-gara sibuk masa padale. Pada itu. Iya. Tepat na nasolangi
gara-gara hanya mencari rezeki. Padahal rezeki yang paling rendah itu rezeki dunia. Iya, orang paralino. Dia nagaga caw. Apa iya kene orang parange asogirange adalah nikmat besar. Dia na adele puang Allah Ta'ala. Dia na adele. Maju kada dia na adele. Na dia gaga orang paran atau kasih-kasih. Kamakiro. Tau sogiemi berarti dia na adele puang Allah Ta'ala lo ko atanna. Dia na adele. Tapi iya orang parange bukan nikmat yang paling tinggi. Sehingga ia roya sangnya senangan, jadi itu orang perangai bukan ketenangan, bukan. Iya. Jadi apa ya kene orang perangai non ri ketenangan, dena na tanah tau kasih sia. Tapi tidak gere, tau sogia na tenang, na iya mako ko tau sogia bega malah saulu. itu bange. Jadi tania tu itu orang perangai bukan ketenangan, asana senangan mi. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada hambanya siapa saja. Tahu sia-sia linga tenangan. Namun mereka orang peran. Angkat tu terita maka ya kau ita ya nu deh sakadaga je. Tapi we den kemana nama susah. Ia lengi dalle tenang. Angkat tu tahu sogi we coki mel lupa. Pelala mata de pagagaro. We din asun nami bali bola na mabok kana liwa sila na baro na nasa angka ulah bang kurilal angka dukur de ga tanya tenang jadi abalalo punanya tu iya jadi aja takada orang perang mariawala de tu orang perang jadi aja tagadai kangi tepat tak gara-gara masapa orang parang aja iya ya natul mandari beberapa balu maka ko mabalu-balu kit pakanjaki Pak Mega tahu kasih angka na nasarun tuli maka na mau pada gagah na balu itapak na napasiang ka igol la kasi itu kagere apalagi ramalangi matu Mega ka tu Pak Balu itu aja taganai kang itapak tamagi sahabat mak balu nak kena dia aje gangkat ni tu kibanding itapak ya muak bele mu balu ya tapak mu tu masak mu pasiang ka iye betuangan nama baluk gol lah ko dia nagan nak siliter patimba-timba gabaya aja lalo mu timbang tepak mu napa mu pasi timba tepak mu aja lalo iya ni paca aja tapakan jaki jadi nanya ko dale puang Allah Taala melo malengi angka uruntu Pak Bu oko kita mak baca-baca ka ro ulan rio lo uruntu ya ro maka da ia ko angka tau nak gangkul ngi mapigau betungan nang kagaga na jama na iro jama-jaman na mastinna dibayar dengan harga misalnya 5 juta tapi tahu iro pak jamain nalengi di 5 juta nalengi padahal mastinna kuireke ngi jaman na ya tahu 5 juta tapi 5 juta dia lengi tanya siangka na betungan na dena si patok jaman na si bawa gajinna maka dai narampe kurilalan aja mau maselang natutu puang Allah Ta'ala lalannya tu dale masuk nasabari naganda natutura ko lalat dale supaya dia nasu tanya pulo ko tu dale mo na wajah matu tawak kamaja ya tu 5 juta lebih topa ang kami matu dale lihat tama tanya pulo ko tu jadi akong kagaga tajama na de na siyang ka si pato si bata jamay si bana wajarang ite aja mo ta masusah magay ang kamato na lingi po nga lata lalalya de itu nola tappa si balikan na ya ko ang kataw ma jama mesti na si di mejuta wajaran na tappa milaw di 10 juta de na siyang ka na jamay si bawa gajin na meloy na tarima maka dai koro lai bukarang ya tu tahu supaya tak bolo ya tu gagai masu na denonro ya na tu na mega tahu 10 juta gajina na mo anak na dito na mega na napake makamaja angka to tahu 400 misa bu gajina kasih macicil motor mato ing kamati anak na masikola kenapa ditutupkan ya na bahaya termasuk pajabae ro itu ya ampai madari ka makada ia nang katau makalasila-si matapukong kagaga na jama maka solamu ya tu magi na mega pasar pista lapisi dia na madeceng itu kare itu sapa-sapa kare itu iya tomi makoe iya na pasar pis AC pasar pis gulukas pasar pis televisi
Televisi sola minala kabala na solder dio korone na panapaka maja te masoli. Dia nule mandeceng itu. Dia nule mandeceng. Iya. Na kan na yon na iro lalang makana dia na sipato. Iya kene makana anu deje gangka na walau pak deke iyo ko na madeceng saro karja aku na bawa pada 200 banda tawaja apa solder na bami je itu na make na sanape mele yelia ngala wah ne dia ala malia televisi sola minala na pasisele isana iya to mi makoe ya to sampai bisa pa ang anggota aku podang jadi kebiasa podang ada aku maga-maga jam make wita na silapo je tu televisi da tu 5 komo ko tu nah saya makura-kura baraka je ko manistas jadi makiro jadi tapakan jaki tukang batu di aja na sambarang ko tite maka dai na mose ko minawajaran na kasi tawe je mama dai itu kan na to ni tapakiro pas sidak kata tonan lo ko tawe tu nalo moyangi dale pong Allah taala iya ita gare kong ka guru sikola pa honor 300 misa bu gajina 350 gajina siulang na datu na ganna pangal di sabun na tu masasa bajujuna na capu tapi magi na sikola mo anak macicil motor matoy makan ka sampai mak bola na 300 itu sabu nang ka pajabat 10 juta gajina siulang to 5 kontra ni padahal komelo ireke magay demetto na ganna iya ro pa honore 300 sabu gajina ko malasa anak na bot dress minalya kita papaja na pura manre bot dress ta papaja bolokang iya ra 10 juta gajina tanya obat dokter capu si papat de melo de sonti bajai na sabak na pasu ipong Allah taala ro gero na bukara ngilala na tak bolo masuk na sabak tanya meto hakmu tanya dale mu ya tu iko mi mala salai hak na tawe makiro degaga pabu pasagi way bosie lagi kulalan na hadesae tatio kolino denang kanalap di walaupun 1 titik si tati way bosie no pole langi denang kanalap di si tati pas-pas ukuran na paturu pong Allah taala jadi aja takada lebih wae dena lebih de na ukuru pong Allah taala way bosie no lalan na si taung tidak akan pernah lebih walaupun 1 titik. Iya, jadi yana tu ampai makana aja tuli musa sai sarangi musa sai bosie makana magi de pura yukuru angka minonroi mega tak bolo makana na pasipulu ngokor na bolonge kosong ngokor ya makiro yana tu tapi jumlahnya itu sudah diatur jadi aku masan rai bosie de na lempa tapi aku na pamasang ni de curug ki makiro na tu to milau dong supaya ya bosie bosi mak baraka makiro katana wala ngasoe wala kasoma baraka naya ko wala bas kasoma baraka bosi mak baraka iya ro balawoy ko nakan nay bosi tapam meke ko bosi mak baraka iya mo ko tanya bosi mak baraka nape si ganrusu man re balawoy ko bosi de na malang ganrusu man iya ko mak baraka na mo balawoy mi tau to mi tau ko bosi yana tu nama darin kabalaw malope-lope olina malagalaga na way bosi matokan na tu way bosi mak baraka nasa to panrita ni jadi ako bosi aja takada bosi si manre si balaw de takada ki epot tapak baraka iya gagayo na wadi mapedecing makiro itu ya ada nang katu wilawi makar bosi si maga si de karena kita diajarkan minta barakahnya ni tapahan itu dito kajik naliwan na ro napai kemudian ona to dio sunna toba ki napa masam paja sunna toba katisan ni ke gawat tu nama kanjala da to milau toba ya ko to suju aja na pura ki ma bersalang ya ko masam paja sunna toba ki o ko suju paca purange ilau toba ni o ko tu ya sange toba taba ya tubu taubatan to rewa ingaramanang ya rota salata na isa man mo aja tu na hindi jamay risa sama kada ya ko ti kanto na lakay ko kumatinray iya male ni na isa man natanya timbagang ulawa mi pakyang na risa pa irisa ya pak balyang ipacay cairang ipacok dokang madare makalasila-sila na risa man na hindi jamay yan pa ito isuro mi ngerang ya ta salata dede isurok ki mga kuiwi
maka dami pun Allah Ta'ala ngakui muije. Makanya itu taba ya tubuh taubatan kembali betul ngana rewa ko rana-rana mana ngejam-jamamu. Nah nisap pun Allah Ta'ala kada ila cundeke alena makalasi. Nah isang cuma melo mi pun Allah Ta'ala ko yang ngakui asalata. Depa kan nisap pun makada salah ko je tapi dia mau mengaku. Pada mini kong kanata ini sama kada lena je rapa ipan neon na iya. Cuma melo mi ko mengaku kadeo po ko makada weya tu kasi ona maka salat tak dampai ka dia nama digaga pak mengaku no makin lo iya po ko tuli makada ha tania de kala tatte ari gulun na iya langka makin lo jadi angakui bannya salat tak kyolona po ngala ta na pakadeo po tak dampai ka selesai. Maka lomo ne po Allah Ta'ala ko kakasalaha pede madapeki pede mariyoy ang kagaga yilaw pede mega yilaw pede mariyoy yo po ati di ko taulino yon ri mangilaw ya ko chomilaw mo chicha na lemoy ya ko kadua ni makarani alasi ya lagan na nakatalu makarani obe mana ka wala tahu mako apa pelin lah lagan na nakali manasang kasi atula peling di na ya po ngeda nang pede mega yilaw pede mariyoy itu nuna tu jadi aja mau tambah susah gitu kira kemudian matu kota mai kota kok mapuasai pale tawe tanggal asidi berarti 1 Ramadan itu masuk tanggal 28 aso 1 bajar ro sangadi ya iya sangadi kopure mas sampajang mengeribi tabaca surah Al-Fat akasiaga akatalu surah Al-Fat 20 sera ayat kapa aja itu inna patahna laka patahan mubina itu. Jadi surah Al-Fat tabaca ketelu aga gunana. Insyaallah ko napak baraka ipong Allah Ta'ala dena kannai abala maraja abala maloppo gangkar ramalange manguluh. De to na masus sa papedaleta gangkar ramalange manguluh. Itu barakat. Surah Fat itu. Tapi pas 1 Ramadan. Ya kedua Ramadan tidak. Mengaribi. Napura mengaribi tabaca. Letu iya tu. Na agasan letu iya tu na tamis iya. Tabaca. Makanya lalu ko masigi tak nang kepimpingi. Tapi kang matarawi ni rawanin na. Matarawi ni katarawi pura pisa to. Tapura masam paja mangaribi rewa kilau bolata. Abacay. Iya. Itu. Jadi tasakang ipace akatalua 2 barakan. Dena kan naik musibah maraja tatola abala itu selama sampai Ramadan berikutnya. Sitau najaming itu. Pakai selama patola bala. Yang kedua ilomuia dalek na ya tu tahu gangka 1 tahun ke depan. Itu pas 1 Ramadan. Na amalkan itu ulama-ulama kita itu. Jadi aku madari saya yang memang perhatikan itu amalia-amalia seperti itu saya perhatikan betul. Iya. Apa angkat tongat tu taung Pak Bu makadwe samana sa ditaungi macipi-cipi sa didalek. Iya, angka tu maka dawe malomolomu ya si pamulai angka tu angka mau dek tu nasiaga tapi angka itu seperti itu selalu dicukupkan rezekinya dimudahkan rezekinya itu ya. Jadi surah Al-Fat itu baca katalu ipakoling. Jadi angka tu kita tahu kata kita baca cica mina baca tapi katalu na pakoling. Tasidi ayat tapi katalu na baca. Katalu mana na baca tapi aku ya aja mau tapakiro baca bani materu itu apa iya ro pada mati je ro apa katalu na baca katalu mati letu cuma iya kok angkat tahu pandrita makada setiap sampai berdoa ilau ya ro ilau ki salamakan ilau ki alomuya dale iya letu si ilau ki salamakan ilau ki alomuya dale gangka katalu iya. Jadi itu yang di pas 1 Ramadan ya.
Jadi ko satui, iya roh malam tanggal 1. Tapi mengeribi, ini isah. Mengeribi nanjur kata pandai palawangan na mengeribi isah ini baca. Iya. Kemudian angkat cek de perlu sampai kangi. Iya roko mengeribi di koramalangi, makanya pak ko metete cek de kama apa iya tuh ko buka itu talingi kesempatan buka iya ta aja ta mapasilelung alingi kesempatan iya karena berbuka juga itu adalah ibadah iya jadi upasangi wadi mo tu yala 7 menit bamuki aja talan sukama iya angka tu tahu angka memang ni kacai nak kata ni si babe pak bang are palada topan aku wow apa minu Allahu akbar wah angka mopi apalagi ko aga sana bepaya na tu angkai kalukunna angka mana mopi ko isina te jalan ko te pasena ai aja agama itu mengatur ketenangan dalam ibadah nah iya tu mangaribi pak na metta mo melo si jatuh tunna metta satu iya jadi iya naromatu pak baca pangupu koto mas sampajang maponco kini pangupu tak iya aja na lagi kesempatan aja na tu si lelung mangkamu pi kasih tetu datu dapat itu koto matoa kasih maka masina toa na makado ega napai mak balendere kama dito 54 di ati di mitel wanjo na pak bang de iya de tapakan jaki cede nunero tator cede tuangan na 7 menit angkato maca napabangi jolo radio kato biasa makoro iya kok bangi radio napa bang tanyale na bang napa mandre latu piban na radio napa napadang napa bang alena aduh angkato makoro jadi na marigai di manibake kami tola tapi alingi kesempatan angka tau buka kobolana alingi kesempatan nadapi lo mak berejama aku masigi iya taja aja tani tahu tator cede robelah aja pak mayega tuh itu na marigaga isai makoto bisa mundur apa ayat isai masarolat bi ko malalalale wani ni jama angka metohat de sana maka dah na bita bikin dewa kita urangi oko umakku ko malalalale wani mita umakku masesai ilat bi makanja iko malalalale wani na sampajangisa makanja na makada si tangajat tamana isai napaki bang dai na marigaga atau bangi kota mai bani tapi PT Tewi napakama nah alai 20 menit enggak kesempatan na tahu apa angka tu tahu de nakalangi buka ko tanya nanre de nakalangi nah saya ko beppa me deu buka ayo poko nanre tappa angka tu tahu napai beppa nanre na pura minum pura pi matarawe na pamanre mak dupa jadi kasih kesempatan jangan menyiksa biarkan orang menyempurnakan ibadahnya nah iya akiro jadi ini manitu pengurus masigi enonroy aja na elo tabawa ipuelo iya aja pak ya ko elo tatu ipuelo dia na tu gaji itu iya jadi tani cedero maka dah ya torok memang itu mungkangi maka dah ya ko tame mangaribie sekok menek purana batawe na paki kama supaya ridi buka ko boleh kamu pakai sampatata lomak berejama mangaribi ya ko tame isae sekok pi menek na purana bange na paki kama supaya rotai kasih mak dapi sepanjang isah iya akhir jadi itu yang penting saya nukan itu ya teh matarayo ko 20 rakaat atau 2 rakaat rua iya ya 2 rakaat napa mawitri wadingi langsung mawitri wadi toki maka nama moto pamatu masam pejat tahajud dan mereka ya miridi melo emale 20 aja na tawitri jolo iya latu pi 20 napa ki mawitri makiro kemudian angka pakutana 2 telutama nomor sidi iyaro tau mahakekeh maka dawat diga ko sapi ngigere siaga na 7 ko sapi siaga tau na 7 iya tu akekeh ko saping iman ta sapi mi palabai sapi ya
Ia ko Imam Mali, de gaga wita, de wakada de gaga, de pagau runtuk penjelasan pangulut ta Imam Mali, siba Abu Hanifah, makaroba agasane mahakeka saping. Ia man namo iman ta Syafi na palaba. Tasi dia saping pitu bende angkatna. Nah ia ko tahu mahakeka, ia ko cik di bembe, cik di tahu. Arwane wadi dua bembe kalau mampu paganna dua, tapi ya ko cidi mitonroi mampu cidina. Apa dia tu nak kena mutlak dua de tahu mampu mi meli dua bembe korone isuru paganna dua, ya ko dia na mampu cidina. Maka dalalo ya ko dia mu mampu aja na jolo. Ang mampu topo ha. Ko tu lomo na gamay ro. Jadi maka dak na arwa apo anak melo to barana arwana arwane manang atau pitu magampang si dina sapi muli nang kamacio manan nate atau pumana ni makala akekane na cidi mi mampu kita aja na taliang pak iya tu ko maka da memang ipagan na idua na pitu anak na rone manang dua patu sapi tagere na pa 10 paja jida to na moci di mi koci di mi mampu daripada bembek tali pitu eka makiro jadi na palaba iman tasyafi palaba wat dilalo kate wat dilalo maka dapat kuyasang Lauki dia tu le mali bembek masolila le bembek baran maklu ya paju ta bembek na badendi mi lauki oko pak gere sapinge tapodangi maka da gere rang aki kakak walai si bagian boleh atau mapak botingi nama gere sapingi maka dah gere aki kan ni andre mapak boting dia nama rigaga wading iya wading ya miko karo bayan rema Pak Boti salah-salah gitu. Kecuali bagian tamu dia marigaga ya miko bagian nanti aja. Kemudian angkat torona tentang pidiah. Maka dia tema cupak bicarogina to. Makie ia ropi dia isitonganna kafarat. Ya sange tanya kafarat. Kafarat patolah patolah kumaka depi dia kafarat patolah ia tahu de naul lema puasa ke gayasang nomor si di tahu matoa de nanul lema puasa tahu matola da maulu ni kasih da kai de nul lema puasa ia na tu maka majapid dia tapi de na puasa pid dia bamu ni na wajah cupa asanna ko bicarogina siaga satu mud siaga sidimud ia kui rupiah kami sekitar 60 na sakbu ka makokoa wita ko basnas 60 na sakbu tahun riolo gaja 60 na sakbu sesok karena memberi makan satu orang fakir miskin dalam sehari artinya setiap jumlah puasa yang ditinggalkan jadi ia ko siagang ka nanrewe makokoa de nakada kataluman rea de sekali sehari ia ko 60 na sakbu mamakanjan. Angka lalu 50 sakbu wita. Iya, 50 sakbu. Angka to pandita na sade tergantungan remu. Ya ko restoran manre ko soso. 200 pa sakbu. Jeso. Yo puna sakay ko andre mo makada ya andre ko jeso seko. Ya naro. Nah. Jadi itu anunya hitungannya itu memberi makan satu orang fakir miskin satu hari sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan. Wadi pasipulung 10 sona nape wajah atau 20 hari. Wadi to pacapuran nepi mepi malepa teh mepi malepa teh. Wadi tu wajah pura malepa kopi dia. Kada tapi napasume man ni pura pi malepa ni anu mi yaleng. Nah depi gagay mero tajang ni tapi iya ko iya makanya atale baraka nah okilalan na ulan ramalata pasu ya nawannya sebelum manu teh kemannya lepar 2 hari atau talungas somelo na malepa teh pasu nih iya wat dici ditaw yalen na yamanang wat ding sampai makadai iya ko bagi-bagi ye
De to de na malak da makyang ka yo poko. Ia lengici di na tahu atau dua na tahu. Keluarga wa dia leng. Wadi tales sila surat tak. Wadi maka doeng ka kasih sila surat ko korodesi sa gaga maka rajing andre na maka rajing. May gana na masikola pakere kasih rajing. Wadi tale. Ia naruyasa keluarga dekat. Ia sange keluarga dekat. Pak sila surang. Dia cau cawe iya tuh. Napa maka ada tetangga dekat itu bali bola macam itu. Jadi ia tuh ia sange keluarga dekat sila surang. Ia tuh keluarga dekat dia cau cawe itu. Nah, ia rawat dia leng anak pakir miskin sitongan itu. Jadi dia itu nak kada anak yatim de pakir miskin. Ia ko yatim minasogi. Nah, ia kok jadi pakir miskin, tersapai maega ko kampot tak. Iya. Namo pegawai makna, namo polisi bapak, tak segaji mega gaji na polisi. itu kasih mak dari ke matoa tu. Iya, kong kan anak nama sekolah. Magan. Talu anak nama sekolah. Angkato ni bayine na palasaw. Nung kosoki kato di matuan na. Iya, na siaga mi gajin na. Kotal lumia pami juta gaji na dia tu nagana yupe tu pak balue nama dari tu asoso megay ke polean na tu jadi aja takada makaraki maka kanjak bolana yanre ka bola deni yanre maka gatau kasih ranri cami bolana nama karajin anre na warna sigaru-garu maka karajin de makanja bolana apa biasa madece. Iya, angkat tahu si peto-peto lirina bolana, makai gaduina. Ini jadi aja takkan datanya ukura boleh iri tatania. Iya. Jadi rotanu jadi Pak Deni Andre bola itu Deni Andre. Itu. Apa salah itu kena balu bolana apa melian salah-salah lah jadi makiro. Iya na tu na perlu dibantu. Kemudian makadaka ona tau malasa de gaga harapa tau mata yang kedua tau malasa de gaga harapa sau yo poko malasa nang kamo harapa sau isuroi maka kamajaka puasa itu tapi ia ko malasa ina de gaga harapa sau maka iya teh malasa sakdam ni Pak Buran de betul kan ada ni ditajam ini mate, dia ditajam medising. Nah, itu membayar fidyah tanpa mengqadha puasa. Ia kau tahu matampu si bawa tahu menyusui. Kedua, ibu hamil dengan menyusui. Tapakan jaken nuna. Nareko nak kita urangi alena. Alena nak kita urang. Maka dia kau puasa ka iye. Ai mesa. Apa watampu kaje si bawa anakku mesak membahayakan maka dia mengqadha puasa. Natolai puasana. Iya. Nareko anakna na khawatirkan tanya alena magala ma puasa kalena saya ya magala ka ma puasa tapi we anakku wa kita urang maka dia mesti qadha sekaligus bayar fidyah. Dua na waja nakaba tui puasana natolai tui puasana apa magala jadi alena kaba puasana sebab magala naganti matu kolabai iya ropi dia untuk anakna ya rona khawatir kakak nama di mapuasa rona nae kalian puasa rona nae jadi kaparatnya anak kandungan itu adalah fidyahnya sedangkan orang yang tidak puasa tadi ini karena anaknya mina khawatirkan maka dia mengqadha puasanya. Natola itu dua jamanna. Jadi kolaba mimana ni maturo jaji anaknya suruh ditolai. Napa ia ko epi dia na wajatoi. Tapi ia ko alena mina khawatirkan. Alena mi dianggap marid yang enggak mi tahu malasah. Si bawa na khawatir katui anakna, na khawatir katui alena, maka dia tidak bayar fidyah, tapi cukup mengqadha puasanya. Dia nak kamaja fidyah, tapi mesti na tolai. Itu luar
angka tahu denak kamajapid dia matola puasa mi bawang. Ia ko alena na khawatirkan karena dianggap sakit. Tapi narek ko anak na ban na khawatirkan. Dia na khawatirkan ya alena dua na wajah matola puasa toy mah kamajapid dia toy. Itu aja lalu tak kada anu bawan lah. Ini mana? Itu kuncinya. Si bawah, kegapi angka tu tahu boleh membayar fidyah ketika dia tahu agak je senero arakon lawesang. Istilahnya lawesang dengan kekeringan yang mencekik. Itu. Jadi orang itu mesti dia ganti puasanya sekaligus kabak puasa kan? Itolai puasa. Agak pirona Pak Bahat? Engkau pagaro? Oh iya. Sawal. Oh iya. Wadiga puasa Sawal ematu igabus si bawa puasa kabak Ramadan. Barak na mahalangan ngi okulan ramalang pitung ngesoh. Dia tu mapuasa pitung ngesoh. Na ia romeki mapuasa Sawal. Wadiga angka tau pandrita palabay. Na sabak makadami hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa apapun. Tetap yang penting okulan Sawal. Jadi puasa kabak no macio to ni puasa Sawal. Nah, magampan ya ro. De nah. Cica banyak apalagi mai kaboting. De. Nah, panika asal laba nih. Iya. Cuma tidak boleh puasa di hari lebaran. Cuma matu ya, kotakko pemerintah menetapkan puasa hari hari Senin ya, hari Ahad, iya. Ketika dia tetapkan itu berarti kemungkinan matu, misalnya maka dia nak puasa tadi, maka dia nak gena, nasabak dia nak berpuasa 30 hari, maka kami berpuasa 1 bulan. Nah iya sange siulak kada 20 seraso, nah kada 30, tebang ya. Cuma angka tau pandrita maka dah. Ia kodo puloi asera puasa aja monri mulo malepa. Gana 30 tuh. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa. Pole pi malepa na pemandre. Makanya ko Idul Adha hai dia to mandre tetelo malepa. Nah sabak puasa itu 9, 10 Zulhijjah. Jadi puasa 10 Zulhijjah itu puasa di hari lebaran tapi toma puasa demina to mandre tolo malepa isunahkan. Ia ko Idul Fitri isunahkan ngi manre mak dusa napalo malepa. Ia ko 20 asera puasa aja tandre talo malepa. Gena ita 20. Nah, itu kalau penjelasan di ilmu hikmah. Ada 2 penjelasannya itu. Iya, saya kira ia naruh pengolongan maliban ni beti Pak Bahar. Mini tete ruah. Saya kira ia naruh mudah-mudahan saya dampak ngangi yang paling pokok. Saya dampak ngangi bali bolata ke masalah. Saya alpa 2 bulan ya. 2 pulang nggak kayak anak alpa apa ya. Macam ni kak. Jadi memang kemarin sapari di Sidrap itu saya nukan. Mereka kesiman no kok jama-jamai saliwar roh. Karena dia itu kata watas tas kode. Jadi saya membelok jadwal sekarang bu itu. Tatalum ngesomilelesi dia kabupaten. Soal 1 kabupaten itu hanya 3 hari. Sudah itu pindah lagi ke kabupaten lain. Jadi makin rompai biasa ye sitaruka 20 kapito sono deurewa. Jadi macam ni mak. Terakhir star Kalimantan finish Timur Leste. Jadi nero makadai tak bawa ke apa siulang apa ya memang ko Rajab dengan Maulid wilau kada kosongkan saja di setiap 1 bulan itu. Dengan Ramadan juga saya minta dikosongkan karena tugas di luar. Saya kira iya nau pangolongan ngi Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Taala
Iya, itu tadi amalan-amalan yang kita persiapkan untuk masuki bulan suci Ramadan. Engka balik penutup walupaiwi. Angka kama meraji-raji ma puasa nasa dingalena. Biasa tong kasih anak ta biasa ta pak guru toh. Deje tu gaga puasa si polo kok ya gamai puasa latihan ya sana. Tapi pak guru ki ya ko ciaki madakka ciaki maliwasang, ciaki madodo nyawa, ya ko manre subuh. Alaki nanre aja tatari pakanreng. Sajibawa ni nanre ko paneta napaki malawai rinu tania kangi untuk minum untuk sahur napatinung ya roe inungi jolo napatapalenda napatajapu ya ronanre beta sapa ya malibu ya kongka malibu-libu ya ketibiasa nanre malibu-libu pada goli pada ya rotala timawi ya ro aja tanre jolo timawi napatemak bauna tabacangi la ilaha illallah muhammadur rasulullah napatanre kasarana napatemak napatala siaro aja timawi langsung tapatama sumpata tapi tatahangin apa sae napatakam kemudian kita makan kemudian ditelan tabaca la ilaha muhammadar rasulullah. Yang ketiga tanre biasa nih napaki malapakan reng yana tu nakada pandai nyawamu pandai rahasiamu pandai ruhmu angka tu tahu dena maliwasa tapi madodo nyawa dena pandai yana tu nak ni mau jolo dena madodo nyawa kemudian ajak tapak genak bali timpu tak tapak ganjil. Aja mau ta jolo aja mau ta rekengi aja andre moki ya komeni maso ala ki we tinungi napasaji nan recede na yero ta bagi telu pacapurangnya iya pacapurangnya ta bagi telu napatanre napa komeki minu kopi numoki kopi meki minu ngaga andre moki tapi matu terakhir we pacapurange alaki we aja na we esa alaki we napatomang angka tu kurilalang mapalla macakke baru-baru betu ya kok kusumpange tu we kadang mata mapalla macakke ya ko macakke itamai matan ramo tu macakke tu tama pada we esa letu ilalang ya nanti asa we na alkausarinu namolat tu wani deta madakka iya namo maga rajina jamata maka dalau mak dompe maga ma de namo tiriwali pusat dia namanya madaka papena dinge dia namanya arakong yaitu kuena alkausarinu pacapurang iya miko iya tu mapalai tamma tatte 10 mi madaka ni jadi ya tu na silalung ya tu macakke mapalla i rasa kamu tu pada tu esa etamo ke tu macakke iya na rotala pacapurang aja na tapole wa imonrina ya tu nakada wena alkausar mola patutu ya tu na masuk na bawa dua ngaso dua pania tu pak dia ta madaka. Iya. Itu barakah na jijiri pake ko tomelo apa angka tu tau ko pura buka madodo nyawa pura na buka sandre tasoro nasa dena ya ulela masigi ko makone dena pandai rahasia na tu iya itu kuncinya jadi ma puasa sunnah ki yaro ta pake dena masih satu iya desa urasaka pak urasaka makada memang dan banyak jamaah yang mengakui makada itu dipakai menyamang iya saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.